Good morning mga Cebuano ug mga dili Cebuano. Actually di ami karon sa H&N Strawberries Farm. The strawberry picking first time na niris. Si Riley second time na. Pero katong time bata ka si Riley nga 2 years old pati nga lito 1 year old kapin. So padong nami nga to. Ipakita niya ninyo guys, okay? Grabe kayo ang ano? Kang kayong nanguha. Excited kayo ang gamay kay si Riz kay first time man niya nga nakasuway og strawberry picking. Si Riley nakasuway na siya 2018, 17 na. Oh, 17 katong diri sila si Lola nina niya. Excited kayo po ya. Ang gamay, grabe ang ka-excite sa pero aligre kayo kay kada kuha kaon. Si awa bata. Nya bakakuha hilaw yung kaonon, hilaw man rotten. Gilabay kay rotten ako no. Dito kayo. Lata na de. Yung lata nga hilaw pa kayo. Ngayon una-una rotten halat. May lami siguro ba? May labay. May nani kadaghan ng pan. Gani dagang tao to na ni kagamay na. Ay. Hinanaw ta mga tao. Go for the thing. There, this one. There. Ari ka mag-una ka. Halain mo yung kuha. Ari ka mag-una para tabangan mo siya. Nagkakayo. Grabe. So across side, there, across side. There, see in front of you? Over there, other side. Look, there's a really red one, eh? Yeah. Take it. Pamunit mo ka na yun. You find bigger one. Naman na sa ilawom day. Dala na sa ilawom ni mo na eh. Puwa kayo. Lami man. Apel pa. Ay lang kay mag ako lang video niyo. Kasuway naman ko. Si Lola po do. Kanang puwa Lola. Hindot sa tanang yung pamilya ba? Hinagdag mga cartoons, mga bucket, mga bata. Ate, you pick one. You want me to hold for you? Come on. You do the picking. You know what? You pick the reddest one. That's sweet. I got the bigger one. Even though it's not too big. I got the bigger one. I'll show You get the bigger one? Oh, here. Reese, put it in your bucket. Ilawi, ma'am. Mami. Yeah. Ilawi.
Okay pa. Buwa kayo. Tabang man. Ang Buwa lang gud siya. hinanglan makamangukay ko day. Oo, kayo mo siya sa ilaw. Gasam tong sudlanan. Ibutang di. Ibutang siya. Kuan ni kuan. Ibutang sa box para Ah, Riz! Riz! Here, oh! So, hinahinay ko diri. Kaya, nanamnam na sila nga tatanong sa kuan. Uy, that's not red. That's not ripe. That's not ripe yet. That's it, yeah, look. Is that red, please? Is that rotten? This one? Oh, it's rotten. Riley, look. Come on, help me. Over there. Ang mukay sa sandad mo ay kuan sa? I want some. Ang sa day? Ang mukay sa sun ba? Mo'y na your daghang red. Ah, Diri nga sun. Uy! Hey, I need to wipe your strawberry. Why did you spit it? Ebidensya, ebidensya. Ebidensya Be. si Kaon. be? Be? Kuha kayong baka. Ang red kayo lang. Uy, ipabilin tong dagag na kaon. Kitimbangon. Ano kay makita ta sila. Di ba allowed eh? Allowed si siguro. Ah, allowed ba? Oh, day, di mo na kalikayan, no? Mao, labi na bata. Gamay lang sa guys sa mukhaon sa gym. Magtik. Ato na pitaon, ay dagang puwa dito. Oh. Ah, dito ay sa ikaupat. Wala na punot. Yung nasa ilawom jud ba? Naalihan sa mga dahon. Big. I take the whole bite. Dito ka whole bite. I touch it. No. Kaon dito rin, oh. Nabay na sa naron. Lagi? Ah, tanaw pa yan, daddy. Labay na na, ala. Rotten nga hilaw. Mali na sila plat. Mali na sila. Pindot kayo ni sa strawberries, so mabuhay pa lang ni Dia Cebu. Ano naman po yung strawberries, pero nasa Busay. Somewhere in Busay, o Central Highway. Eh, bugnaw maguday ni Galas. Alas 12 sa udto, bugnaw naman. Mabuhay gini siya. O normal lang ba siya ba nga mabuhay lang bitaw sa kadatog kara? Pindot kini siya buhiyon. Mura rin siya. Sayon na dyan kayo ba? Oh, padon din. Dali naman niya siya buhiyon. Nana may mga seedlings ani pahatag. Nagano ta kay makapahimos. Hanap kuha mo? Bali na sa may bati ito ng lugar eh. Help me then. Gote, why are you so kuan ate? Fill it up faster. No? Why is ate so lonely? When this is full, we're gonna go out na. Because She's not that excited. Ate is lonely because Sage is not here. Sage is not here. Calling Sage. Sage. Out to Sage. May pagidaton niyo si Sage day. Na siya swimming. Ay, sayang. May tato ba yang body-body? Iyang kadua. Di ba siya malingaw ni Riz Good? Kasi Riz siging kaon. Nadiri ay. You go that way, ate. Come on, enjoy. Look, Riz, I found a good one.
And it's big. Lola, binay mo bag, Lola, galisod na jud ka. Binay mo bag. Water mag Dudahan niya kang nanguha ka. Bugat niya. Murag duda kung isudlan eh. Water ang sudan ni strawberry. Tubig niya, binay kong strawberry. Bugat, magayo. Ate, good that way, ate. Check the end. Here. Come on. Dagan na. Itong di. Yaman yung basket. Oh, dagan na din, ma'am. Kasi ko ano nga. Ma'am, si mga hinog. Say, ma-overlook ba itong kadaghan? No? Yes. Ay, lata. Ikaw kayo. Ang igno mo, tao. Magbita naman ni sila god. Nana ba na? Gikan na inukayan ba? Nara ni siya. Ang mabunga ni nara sa sud. You want some here? Oh. Here. Ang kugihan lang mangukay. Mo'y maka-jackpot. Pero katong muli-ili lang, amutan na lang, niya di mangukay, di dugay kita. Hapit na mapuno ang mga karton. Op! Murag wa magin na masudli imong bucket. Riz, your bucket is empty. Why? Ebidensya. Riz, look at Lolo. No, the snake. Oh no. Not the snake. Not the snake. Guguya. Go ahead, ate. Go to Lola. Come on. Go to Lola. Lola. Kamu kumapil ako ha. Photographer ako. Riz, why is your bucket empty? There's nothing. Oh, yeah. Why? You tell me. Riz, look. There's a red one, a big one there. There, over there. A big one there. Where? In the middle, right there. There. That one. That one. That one there. Look. Get the big one. The snake's doing the... Get the big one, ate. There, over there. Lola, Lola! Come on, pick it up. Pick it up. There's a red one over here. I'll just pick it up. I'll just pick it up. Oh, oh no. Oh no. It's not. This one is red. This one, that's Oh. red. That one is red, Reese. What do you think? Hmm? Okay. Oh yeah, that's big. A big one. Hinanaw ta to kadaghan, dagko pa. Pero as long as red. Bahala siya gamay di basta tuwa lang di kayo. Man siya. Mo lagi nama sa uban nga puwa na kayo pero lata na. Di makita ni mo unsa ang lata og di kanang naay murag balibo. Kani Lola. This one. Be, kana red kayo. Ay, Ay man. may kuan kari mo sa. Anong day na? Murag lata ni mo sa. Nanay itom-itom. Show it here. Ay tabunin mo na. A little more na lang. It's gonna be full. We're gonna go. Okay. Nana pa, paana na lang sa dito. Padulong na mi nga tustoy. Na ay mga puwa pero lata sayang.
Riz. Oh no, I'm on the web. Oh no. Not. I hit the button. Oh no. Look. Come on, go to your mom. Hurry up. Forward. That's rotten. Oh. Oh, that's rotten. Come on, go. That's rotten. Sige lang kag-rotten. Sa gilaw, kaunon, rotten. Where? Sikapon na ba ka security guard, Riz? Wala. Nagkan pa video kayo, pero wapag yun yung fully nga red bito. Kana, oh. Full na. Puno na daw. Kuhaan nilang saan. Kaya naroon nila magkalapok. Saan nilang mahuli namin. Actually, pahuli namin, guys. Nami sa H&N Strawberries Farm. Kaning bataan na, naluya na kinahon. Duka-duka ko dyan. Chris, Bali sa 1 kilo gikaon. gadukka na. Kagbaw ko siya kinaon eh. Katungo ba ng gawas lab daghana ato nilang dagko kuha kayo. Ha? Nag-una man sila. Luyas mawahe. Mandagan pa man kayo. Kinahanglan ko kayon, kuya. We're gonna eat. You ask Lola, Love. Yeah. We don't eat on the shop like there's the one we eat something the one I eat the food one. Yummy. You like siomai? Yeah. You like They siomai? in the shop. in the shop, not the house. Not in the house? Lola cook in the house. You wanna eat in the house? Just go on the shop, okay? Hindi man pa. Okay. Okay, boss. You're the boss. I'm not the boss. I am whiskey. Baby boss.